Šumski požari postali su sve češća pojava, što je delom posledica globalnog zagrevanja, usled koga su leta vrelije i sulja nego ranije, vetrovi snažniji, a ustaljenost kišnih perioda poremećena. Većina šumskih požara rezultat su ljudske nepažnje ili piromanije. Manji broj uzrokuju munje. U našoj zemlji šumski požari su postali učestaliji nego u neka ranije vremena, a nad zadimljenim zgarištima divnih, zimzelenih i listopadnih šuma Srbije ostaju da lebde dim i pitanje da li je to moglo biti sprečeno. Tri požara u neposrednoj blizini manastira Studenica, koji su se dogodili 10. oktobra 2011., 28. augusta 2015. i 15. maja 2020. godine, direktno su ugrozili ovu srpsku svetinju i brojna seoska domaćinstva i uništili preko 800 hektara najkvalitetnije šume. Pored ogromne materijalne štete, poremećen je ekološki sistem na okolnim brdima i obroncima Golije, koji je UNESCO u okviru parka prirode proglasio rezervatom biosfere. Na brdima iznad Studenice i treći dan se nastavlja gašenje požara koji je zahvatio blizu 100 hektara borove šume. Napore vatrogasaca, pripadnika sektora za vanredne situacije i radnika preduzeća Srbija šume da požar lokalizuju, ometaju povremeni udari vetra koji rasplasavaju prizemne delove šume, tako da su neophodne stalne intervencije da bi se požar držao pod kontrolom. Gašenje šumskih požara je operacija koja zahteva veliko naprezanje ljudi i protivpožarne opreme. Danas vatrogasne ekipe su mnogo mobilnije i tehnički bolje opremljene, tako da mogu brzo dospeti na mesto gde je požar počeo da se razbuktava. Gašenje velikih šumskih požara iz vazduha specijalizovanim avionima i helikopterima znatno je unapredilo efikasnost u borbi protiv širenja vatre u prirodi. Efikasna vazdušna podrška zaustavila je širenje velikog požara između Ušća i Studenice, koji je nastao ljudskom nepažnjom 10. oktobra 2011. godine. Brzina i pravac vetra uticali su na brzinu isušivanja i raspirivanja ovog požara, koji je pričinio ogromnu materijalnu štetu, ugrozio manastir Studenicu i prostor od 600 hektara kvadratne borove šume pretvorio u zgarište koje žestoko opominje. Evo, nalazimo se ispred požarišta iz 2011. godine, gde je potpuno izgorelo i nestalo 600 hektara visokih prirodnih sastojina crnog bora, neprikosnovene vrednosti ne samo sa ekonomske strane. Sa ekonomske strane možda i manje, ali sa ekološke strane, sa aspekta biodiverziteta, sačuvanja genofonda studeničkog crnog bora, to su nesrazmerne štete. Opomena je bila kratkog daha, jer je 4 godine kasnije, 28. augusta 2015. ponovo ljudskom nepažnjom, na samo kilometar od prethodnog, izazvan novi požar koji se opasno približio manastirskim zidinama i ugrozio seoske kuće. Nadljudskim naporom vatrogasaca, meštana i monaha, požar je posle nekoliko dana savladan. U ovom, kao i u prethodnom požaru, glavna prepreka bili su izuzetno nepristupačan teren i otežano dopremanje vode i mehanizacije. Vidimo sliku nakon 7 godina kako se to teško oporavlja vegetacija nakon izbijanja požara, pogotovo u ovim situacijama gde se radi o ultrabazičnim geološkim podlogama, gde je razvoj vegetacije i sukcesija ponovne vegetacije izuzetno teška. Praktično bez čovekove intervencije i velikih ulaganja ovde je teško uspostaviti šumu. Ili je taj proces da traje desetinama, ako ne i stotinama godina. I ova druga opomena nije bila dovoljna, pa je 15. maja 2020. godine ponovo u neposrednoj blizini manastira ljudskom nepažnjom izazvan veliki šumski požar. Njegovo gašenje otežavali su jak vetar i nepristupačan teren. Zahvaljujući velikom naporu vatrogasnih ekipa, meštana i monaha, i ovaj požar je ugašen. Novo zgarište ostalo je, kao i u prethodna dva, da svedoči o ljudskom nemaru. Evo, nalazimo se u srcu požarišta ovogodišnjeg, koji je zahvatio neposrednu blizinu samog manastira Studenica, prilikom čega je mogla biti ugroženo manastirsko imanje koje se nalazi na samo 100 metara istog ovakvog tipa šume
i vidimo posljedice ovog požara i praktično ovo je izuzetno teško sanirati. Radi se o vrlo strmom siparastom terenu gdje je vrlo teško izvršiti pošumljavanje. Vidimo ukoliko se što pre ne sanira da su na stablima već primetna ubušenja potkornjaka koji je izuzetno opasna štetočina ukoliko dođe do prenamnoženja. A upravo su ovi uslovi nakon požara gdje su stabla potpuno praktično već mrtva, oni su pravi prenosioci potkornjaka i može doći do gradacije štetnog insekta i preneti se i na one šume koje već nisu opožarene. Nivo opasnosti od požara može se predvidjeti razmatranjem različitih klimatskih uslova i njihovih elemenata koji su u korelaciji sa uočenom zapaljivošću grana i lišća na tlu. Ukoliko su uslovi ekstremni, pristup neovlašćenim licima u takve šume treba strogo zabraniti. Pored toga, nužno je donošenje strožijih mera i propisa u protivpožarnoj zaštiti. Najvažnije je ipak edukacija stanovništva koju učestalo treba sprovoditi, posebno u ugroženim zonama, a u cilju zaštite od požara koji, pokazalo se, donosi veliku i nenadoknadivu materijalnu štetu i ugrožava život ljudi, životinja i manastirski kompleks Studenice.